Dumelang ka lapeng, ke a le amogela go Semoya ka Gogo Magabo. Ge le re ke mathomo o tsena channeleng ya rena, re tlo gopela gore o subscribe, o like channel ya rena, o kgotle le the notification bell. Ke a tshepa gore le tlo ipsina ka taba tše ke le tshwaretse go tšona mo go Semoya. Ke a leboga. Okay, bana gašo, ke rata re dire reading ya rena ya beke ye. Re bona rena dilo tša bophelo di tlo sepela ka sebopego mang. Kudu dilo tše le gore di amana le mabaka a ditšhelete, anything e le gore ka re tliša tšhelete ka ra bophelo, mešomo ya rena, di-business tša rena, di-partnership jalo le jalo, dithuto tša rena, ana dilo tla sepela ka sebopego mang. Ke na le the 9 of swords, ke na le the 5 of wands, ke na le the 10 of pentacles in reversal. And ke rata re lebelele di-challenges tse re ka kopanang le tšona goba di-opportunities tše le di tlo tla go rena this week. Okay, ke na le the Queen of Swords in reversal, ke na le the King of Pentacles, ke na le the 3 of Swords. Okay, are checking mabaka ditšhelete tšhelete tla ba gona nna beke ye. Ke na le the Page of Swords, ke na le the Chariot, ka buša ka ba le the Tower. Okay, are checking the relationship, mabaka di relationship a tlo sepela ka sebopego mang. Ke na le the 3 of Cups, ke na le the 10 of Cups in reversal, ke na le the Death card. Anything to do le mebereko ya rena, ke na le the Page of Wands. Anything e le gore e ka tliša di-distractions ka ra mathata a rena, ke di-distractions tša mohuta mang tše di tlo go tla mo go rena. Ke na le kgate e go mo go wena ya release, mabaka a ditšhelete na tlo sepela ka sebopego mang. Anything to do with money, ke na le the 8 of Pentacles. The relationship tšona di tlo sepela ka sebopego mang. The relationship tšona di tlo sepela ka sebopego mang. The 10 of Cups. Okay, ge e le gore o believe gore wena you are an old soul, soul ya gago ke soul ya kgale e le gore e phetse gantši le gantši. Ge e le gore o believer in reincarnation, wa believer gore wena you've been reincarnated over and over again. A re bona gore na ke eng e le tšelo di tlo diragala beke ke tšele gore di affecta bophelo ba gane jalo. Ke na le karete re go mo wena ya re spouse. Authority figures, Celtic, communal living. Okay, when coming to dilo tšelo di tsamaišana le mešomo, dithuto tša rena, di-business tša rena, partnership jalo le jalo. Ke na le the 9 of Swords, ka ba le the 5 of Wands, ka ba le 10 of Pentacles in reversal, ka ba le the Page of Swords. Okay, when coming to mebereko, beke bontšha ka re go na le tšelo re di tlo bakela stress se se ntšhi. Maybe taba tša mebereko o kgotile go dula di sepela gabotse. Ke bona di-arguments ka mogare ga mošomo wa gago. Ke bona ge e le gore business minded, maybe dilo tša di-business di ka sepela gabotse, and whatever e diragalang e affecta ditšhelete mo go wena. E affecta tšhelete jang ge e le gore let's say wa bereka and then go na le di-arguments ka mo mmerekong, wa kgotšele gore go na motho o gagana le yena. Akere well o na le salary ya gago yo le gore o e kry-a every month, it's okay, your salary is not affected. Akere but remember you are energy. Akere and then energy e attracta another energy. Akere for wena gore o kgone go attracta tšhelete, go ka kgotšele gore whatever is going to happen at work e go bakela stress se se ntšhi, e tlo affecta tšhelete ya gago. O ka se kgone go manifesta tšhelete, o ka se kgone go attracta tšhelete.
okay goba ke something se le se dirala ka mošomo wa gago a kere maybe go na le dilo tse diphoso tse e le gore o di dirile tse e leng gore ka tsona di affecta salary ya gago go kgotsa le gore ga o tlo kry-a full salary ka baka la dilo tse di diragetseng goba this is something to do with your business mo e le gore bona kare business ya ga e sepele ka mokgwa le gore wena o plan gore e santse sepele ka gona bekeke a kere and then o thoma ba le too much stress o thoma ba le stress se se ntšhi go nyaka ga tšhelete mme bona batho ba santse ba patele ba ile gore ba go šomela go ba o šoma le bona go na le dikolo tse o santse o di patele o santse o patele di-rent ka ile gore mo o berekelang gona o rentišitše jwale le jwale goba mo o dulang gona o rentišitše then o tlo ba le bothatanyana ba tšhelete so ya ba nthela gore ka di sepela ka tsela ye gore gore stress se o seke wa se dumelela se tla ka bophelo ba gago o seka dumela stress ka bophelo ba gago whatever is going to happen e acknowledge gore yes it's like this go ena le gore this thing e o bakele stress nna fase o kry-e tsela e leng gore ka yona o ka kgona go solva bona bothata bo o nago le bona okay ba re bona gore o ba le mafolofolo e ba le mafolofolo ka re ga dilo tša gago a kere o seke wa le mokgola wa go procrastinator wa kgwetsa go ga maoto when coming to mošomo wa gago whether ke business oba o šoma mo o šomang gona o seka ba le mokgwa wa go ga maoto ge e le gona mo e le gore o šoma gona e ka ba company e ka ba shopong e ka ba kae kapa kae ba gare ba lebeletse gore na wena o šoma jwang a kere o tlatla o senyakalelwa ke mošomo goba o tlatla o tlo losa tšhelete e ntšhi wa kgwetsa le gore ge batho ba kry-a di-bonus di-salary adjustment wena ga o kgone go di hwetša ka baka la gore wena mošomo wa gago ga o kgatlhiše a kere and then ge e le gore ke business o se ka nyamala ga tee tswela pele o ntse o šoma ka tsela ene uwe and then le ka go dula fase bona rona ke eng teng o ka e edang ka mara business ya gago e le gore e ka godiša business ya gago ntho motlho mongwe ebile o beleletse le gore ke di-simple things tse e le gore ga di nape di tura a kere tse e le gore di ka kgona go attracta batho tse e le gore di ka tliša letseno le ka ba letseno le lennyane but it's better than nothing a kere ga bantse ba etla ba reka that small thing ba re ba lebeletše ba bona le the big things tse e le gore wa di rekiša ka shopong ya gago gomme ba kgona go checka le di-price next time ga ba ena le tšhelete ba boya ba tla ba reka mo go wena a kere when coming to business e kry-a di-business ka mokana tsona whether ke business e le wa rekiša something a kere goba ke business e le gore motlho mongwe o offera service e itseng a kere jwalo le jwalo so e ba le di-price tša gago tša go fapana price tša go di seke tša tshwana mokana ga tsona a kere ga e le gore let's say o bereka ka o šoma ka batho maybe o offer advice e itseng jwalo le jwalo a kere go ra gore motlho mongwe o ka divida dinako tša gago go ya kore di-price tša gago ya ka dinako tše le gore wa di offera a kere o kgotsa le gore okay o ipotsa okay for this service ke offera ka this minute goba ka this hours it's so much for this minute and then for hours it's this much gore everyone a kgone ba accommodated ba bangwe ga bana tšhelete e enough but they really need your service ba kgona go tla go wena because o kgonne go adjusta dilo tša gago gore di kgone go tsamaišana le di-pocket tša batho le ditšhelete tše batho ba nago le tšona everyone e le gore o nyaka service ya gago ba re ka mehla kudu when coming to business when coming to mebereko when coming to anything e tlo tlišitša letseno ka re ga bophelo ba gago dira dilo tše le gore wena wa di rata le tše le gore o passionate ka tsona go ka kgotsa ba re ka mmereko le gore wena ga o rate o studišitše ntho e le gore ga o e rate maybe o e studišitše ka baka la gore batswadi ba ba gapeleditše but wena ga o rate nthowe and motlho mongwe kgotsa le o ka sa kgona go boela sekolong motlho mongwe mengwaga e sa o dumelela le mabaka a o dumelele maybe le mabaka a ditšhelete ga a dumele gore wena o studiše further o studiše ka leswa ntho e le gore wena wa e rata motlho mongwe kry-a dilo tše e le gore ka re ga yona ntho ene o e dirang gane jalo dilo tše e le gore di tla o dira gore o be excited kry-a passion ka re ga mošomo wa gago o tla bona o tlo kgona go tswelela ka ra bophelo ba gago o tlo ba very very successful ga o le passionate ka ntho o e dirago okay and then when coming to the challenges ke na le the Queen of Swords ka ba le the King of Pentacles Queen of Swords in reversal ka ba le the King of Pentacles ka ba le the Three of Swords ka ba le kgati e re go mo wena ya re release go bonagala o ka re this week ga o motivated ba se ba boletše mola go na le ntho e e diragetse ka ba diragetse in the past ntho e le gore e thoma go affecta ya bua jwale maybe go na le something goba problem e le gore sa le ya diragala wa e gata ka maoto ya gatiwa ka maoto ya se solviwe now the consequences the results tša yona di thoma go affecta right now go na le motho e le gore o tlo go a ka tla go kgopiša yona bekeke maybe motho e le wa o backstepper
motlhongwe ka ba motho le gossipa ka wena e ka ba motho le gore a ola ka le dilo tse di botse e ka ba motho le gore wa o kesa a ka ba šomiša something a kere kore this thing lo tša di dirago a ka ba a di dira go tšwa pelong ya gage go tšwa molomong wa gage a ntšha mantša o seba ka botsa e le gore a feltša a o kesa goba e ka ba e le motho le gore maybe a ka ba šomiša dispele tše di itseng but something is going to happen. This person o lebeletše mabaka a ditšhelete o lebeletše dimpho tša gago o nyaka go bloka tša di blokago ba re ko botša gore yes le le gore wa diragala ka mokgono a kere wena e ba le maatla o se ka felelwa ke maatla go felelwa ke maatla motho o mo fa maatla whatever e šomišang o e fa maatla but go wena o ka ba strong whatever e šomišang e tlo ba e ka sa tlhole sa ba strong e tlo ba very very weak e ka sa tlhole sa ba strong a kere and then ba re o tsebe gore go na le tšengwe tše le gore di a fela tsona these cases ke wena o tshwanetse bona gore wa di fetšiša ka go ba strong ka go rapela ka go communicate le manyeloi a gago ka go ke tšhireletša o tlo kgona go fenya manaba a gago and then ba re go kgone go bona le manaba gago ke bomang ye ke nako ele ya gore wa release o tšwe mo go bona manaba a gago tlogela go ba le connection le manaba a gago ka baka la gore manaba a gago ka mehla ba plana go ntse wa beile gaufi le wena go ba easy for bona gore ba kgone go backstep go ba easy for bona gore ba kgone go dira meleko e le gore ba e dira godimo ga gago mare ge ba le kgole le wena wa ba palela because they don't know what is happening in your life and then ba buša ba re when coming to spirituality ge ke bolela ka spirituality ke bolela ka spiritual gift a kere ka ba spiritual gift maybe go ba ebile ka no ba you as a person as a spirit as a divine person a kere ba re ke nako ile gore o transforme your spirituality kry nako ya go rapela kry nako ya go bolela le manyeloi a gago kry nako ya go bolela le badimo ba gago jwale le jwalo a kere o fele o kitima dijo go ntse o rapela gore o kgone go ba connected a kere o ntse o tšwela pele ka go ke grounder a kere o ntse o tšwela pele ka go dira tše dingwe tša dilo tše le gore di tla go kopantšha le manyeloi a gago gore ba kgone go guida ka ra tsela yeke ba kgone go bontšha mana ba gago bošego le mosegare okay when coming to mabaka a ditšhelete ke na le the page of swords ke na le the chariot ke na le the tower ka ba le the 8 of pentacles ba re more creative ideas are coming to you but o gopole those creative ideas di ka setle ge le gore wena o na le too much stress di ka setle ge le gore wena o feletšwe ke maatla okay so go ra gore ba sa support taba e la gore e ba strong as a person o ska defeat ke mana ba gago o ska fa mana ba gago chance gore ba o defeat okay and then ge o le ga botse mo moyeng o sa feel very down o so nyame o so kwate o so bury any grudges against anyone o tshwaretse mana ba gago ka mokana ona o tshwaretse batho ka moka ba o dirileng dilo tše dimpe ba ba boletseng dilo tše dimpe ka wena go ba tshwaretse batho ba we then o tlo kgona kwa ge manyole a gago ba o sebela ka motsebeng ge ba bolela le wena wa fa more creative ideas tše ke di-ideas tše le gore di nyaka gore o šoma ka tšona o be botlhale kudu ka tšona akere and then di tla o tlišetša dilo tše di botse and then these creative ideas go ntse o theletša manyole a ba bolela le wena ke another way ya go break up these cases o tlo bona manaba a gago automatically bona ba tlo go katoga because ba kgona go bona no gore wena o kgonne go ba bona gona batho ba bangwe ba gona ka ra maphelo a rena e ka ba family members e ka ba friends e ka ba colleagues e ka ba neighbors goba e ka ba motho le gore ga o motse bo kopanena tseleng mara kgotse gore this person is an energy vampire this person o feeder on your energy so go ra gore go setse kopana batho ba mohuto wo you need to be strong don't allow anyone a feeder on your energy o se ke wa entertainer di-arguments tša o sereselo tše e leng gore motho wana ga o rumotse wena wa tlala pele wa rogana wa dirang a o boele ke selo instead o loser more because what are you doing o gare o bulela mabati a di-negative energies o bulela mabati a di-bad luck ga o sa kgona go manifesta tšhelete ga o sa kgona go attracta tšhelete ka raphelo ba gago ka baka la gore go na le lefifi ka raphelo ba gago lefifi le tlisitše keng that argument that silly argument that simple argument so go na le tše dingwe a di nyaka ka ra bophelo okay ba re ye ke nako e la gore o ithute something mabapi le
e ka ba subject e itseng, maybe knowledge e itseng goba career e itseng. Akere whatever you're going to learn, remember they said to you creative ideas will come to you this week. Those creative ideas ke le tšele gore mangwelo a gago ba nyaka gore o ke thute ka tšona, kry-a mo knowledge ka tšona gobane di tlo tlišetša mphufutšo o mo botse. And ge e le gore motlho o fila gore yes nako di sa o dumelela, mengwaga e sa o dumelela, o ka nna wa boela back sekolong goba ge e le gore wa šoma ka se kgone go boela full time, yes o ka nna wa correspond akere, and then wa tšwetša thuto tša gago pele. Whatever o tlo e learnang gane jalo e tlo tlišetša di-promotion, e tlo fa mebereko e mebotse, e tla go thuša kudu when coming to business ge e le gore business minded, o tla ba le bophelo bo bobotse. Tseba gore whatever you're doing right now, makhumo e le gore o accumulator right now akere, ga o direle wena, o direla your coming generation. And still yes le wena o sa ke direla, le o sa ke direle in this lifetime, but o ke direla in your coming lifetime ge e le gore o believer in reincarnation. O ska kgwetša in future go tlo belegwa gape o boa gape mo lefaseng o sa belegwa ka ra lapa le e le gore le na le mathata le a sokola. So whatever we dirang right now o ke direla le wena in your coming reincarnation. Ba re o ke thute go pay attention to details, ntho go le go berekang ka yona pay attention, and bontšha dikgatlhego ka ra mošomo wa gago. Ba buša ba re dira ka mehla, dira mošomo e le gore wena wa o rata. So gora re es re le batswadi re dirile diphošo tše dintši, le batswadi ba rena ba dirile phošo tše dintši. O kgwetša go fetša kua sekolong ba go gapeletša gore o studiša ntho e itseng, wena o sa e rate o rata itse, ba botse le gore yo o e ratang e ka se o tlišetše tšhelete, e ka se o tlišetše success. So ge e le gore wena you are a parent right now, bana ba ba sa le di-high school, di-primary, ngwana a se ka re ga fetša high school ya gage ka ya tertiary go kgwetša le gore wa mo gapeletša gore a dire ntho e le gore e nyaka ke wena. No, le sa ngwana a followe di-trends tša gage, ke tsela ya gage. Le sa ngwana a dire di-mistakes tša gage. This is how we learn as people. Everyone on this earth on a free will. Yes, as a parent you can be there to guide your child, but do not force them to do what they don't want. Ka o ka la re whatever o ba fosang yona e ka nna ya tla ya impacta negatively ka re ga future ya ngwana gago goba ka ra bophelo ba gage as a whole. Okay, yaanong ke tlo bolela ka di-relationship, ke na le the 3 of cups, ke na le the 10 of cups in reversal, ke na le the death card, ke na le the 10 of cups. Okay, ba re o tlhokomele go na le batho ba bangwe in your circle ba e le gore they are just pretending, ba se ba botse ka di-energy vampires. So ye ke nako e le gore o lemoge batho ba uwe o ba tse borena ke bomang, e ba kgole le bona ka re ba o tlišetša lefifi, ba affecta energy ya gago. Ka mehla wena le these people go kgaogana le bona, moya wa gago ya fase, wa thoma go balabala, wa thoma ba le distress tela di ba boletseng ka tšona. Distress tela e le gore di affecta mošomo wa gago, di affecta ditšhelete tša gago, and ebile ba re tšona distress tšeo di fetša di affecta le lapa la gago. O ya gae o nyamile, go fitlha gae o thoma o judgea bana, o thoma o judgea molekane wa gago ka baka la ntho e dirilego ke motho mongwe kwa strateng kua. So ye ke nako e la gore o kore dilo tša mohutu we o di tsebe and ebile o kgaogane le tšona, o di kgathe completely ka ra bophelo ba gago. Ba sa buša ba sa re this is the end of something, something is coming to an end. So those energy vampires ba ile ba pretenders if bona ba go rata, bona ke bona di-friends tša gago jwale le jwalo, o tlo ba bona, o tlo bona mekgwa ya bona, and ba buša ba re automatically bona ba tla kentšha ka ra bophelo ba gago, but le wena you need to stay away from them. Le bona ba tla lemoga gore o ba bone, and ebile ba tla lemoga gore o ba paletše, ba tla boela morago. And then ba re ge ba boetse morago o tla bona o tlo thoma o phela o thabile, go tla ba le thabo le lentšhi ka re ga lapa la gago. Wena le bana ba gago le molekane wa gago le tla phela le thabile, wena le your other family members extended le tla phela le thabile, wena le your friends, your colleagues le tla phela le thabile, gore go tla ba le lethabo ka re ga bophelo ba gago lethabo le gore le influencer everyone around you. Batho ba tla rata go tla gaufi le wena ka mehla because ge ba ena le wena ba kwa ba thabile, ge ba ena le wena ba kwa ba le safe, ge ba ena le wena ba you know that energy, that light in you ya spreada ya mo go bona, le bona ba feletša ba thabile. Le le o tla go wena ena le mathata ga a tlile gaufi le wena o lebala ka mathata a gage. Okay, let's check our past life, what happened in the past life, ga ile gore o believe in past life. This thing e ke tlo bolelang ka yona e ka ba ntho e le gore e affecta
mošomo wa gago ka se sebaka a kere your business, your partnership ya affecta na why wena o sa kry mmereko. This thing e ke o tlo bolelang ka yona goba why wena o sa khotse mošomo le gore wena o nyaka e ka buša ya affecta ditšhelete tša gago e ka fuša gape khotse le gore ke yona ebile e dirang gore wena o phele o ba le di-challenges tše dintši wena o phele wena le malaba a mantši. What happened? Okay, ke na le karata e re go mo wena ya re spouse, ka ba le e re go mo wena ya re authority figures, ka ba le e re go the Celtic, ka ba le communal living. So go ya ka this reading ya bontšha gore wena in your past life a kere o be o le motho le o nyetšwe goba o nyetše, you had a partner. Ga ba mpotse gore na you were a female or a male na, but it doesn't matter gore na o be o le female or male na, but o be o nyetšwe, o be o na le a partner in your life. But then that lenyalo ga se le last, there was something happened to lenyalo leo mo e leng gore go ile go ba le a divorce. Nto e kgolo e le gore e diragetse e leng gore ile ya khosa gore le ye pele ga kgoro ya tsheko go yo sekiwa, and this thing e go affectile emotionally, mentally, physically and spiritually. And then mo e leng gore go bile nako le gore o ile wa gapeletšega gore o tswe mo wena o be go dula gona, o bo dula lapeng la gago, lapeng le le botse, lapeng le le bo thabile. Then that thing ya re go diragala ya khosa gore go be le division ka mo familing ya gago, wa feletša go sepela o ya go dula pleke leng gore o dula kore ke pleke le gore kore it's like a very big building, o dula batho ba bantšintšintši, batho e le gore ba sutlegile. Mohlomongwe whatever happened ge e le gore e o affectile mentally wa kgotse le gore mafeletša o feletša o ya sepetlele sa batho ba e le gore ga ba itekanela mo menaganong, because that thing e o affectile mentally. Ge e le gore e affectile physically ke ntho la gore ya go affecta mo e le gore o feletša ebile o ya le sepetlele, because o bo phela o ena le stress se sentši. Goba le le gore ga ya o affecta ka mokgone maybe e affectile ditšhelete, but o feletša le gore ga o kgone go afforda go ba le ntlo ya gago, o feletša o ya mo e le gore go dula like ka ba basadi ba e le gore mohlomongwe ba tlhadilwe goba basadi ba e le gore ba sokotše ba tlaišitšwe goba banna ba e le gore ba tlaišitšwe jwale le jwalo. So this thing e affecta life ya gago right now. O tlo checka ka relationship ya gore na relationship ya e sepela ga botse na, a na o thabile ka ra relationship ya gago na, a na wena o na le di-problems tša di-relationship tša o kry-a balekane ba e le gore wena wa ba rata na, wa ba nyaka ka ra bophelo ba gago na, a na wena when coming to relationship ga o make the wrong choices, o kgotse le gore what happened in the past is still happening again right now. It's happening over and over again. It's like a curse. We are on this curse, you need to break it. Break these curses. They told you to break the curses. Break these curses. Be strong enough. Break this curse. Sorry, whatever happened is katholesa dragala, and it's kaya dragala in your coming reincarnation. So this thing e ka ba ya affecta ditšhelete tša gago right now. Mohlomongwe whatever happened o lositše ditšhelete tše dintši in your past life, mo e le gore gane jalo o kgotse le motho e leng gore le go ka kry-a kore whatever you get a kere nkane it's a good thing e o e dirang, e ka ba a good thing, e ka ba a bad thing according to the universe. Yes, you are saving every little cent, but a kgotse le gore ntho e o dira gore o feletše o e ba ngame, ga o sa kgona go thuša batho ba bangwe because ga o nyako losa le ka ba a single cent. Ka nako ngwe ga kgone tša family ya gago bana ba gago wa ba iša kae ba ya go ke thabiša as a family, la thaba la tša di-trips la kae because you are afraid of losing money, because ye ke stigma selo se diragetšeneng in the past. You are always afraid of losing money, o balabala too much ka tšhelete. Ga se ntho e thomang gane jalo, ke ntho e le gore e thomile in the past. No ga o sa trusta ka gare ga di-relationship tša gago in this lifetime ka baka la what happened in the past, because in the past you were trusting a lot, but someone o ile a o koša pele bohloko, a go heta, and then that thing whatever happened ya o affecta negatively, physically, spiritually, mentally and financially. So ga o sa nyaka go bona le tša mohuta o gopola gore the universe e nyaka gore o be generous. The universe ga e nyake reverse selfish. Ge ke rapela ke kgopela tšhelete from the universe, from modimo, from manyeloi, from badimo,
ka metlha ke santse ke fe mabaka gore na tšhelete ge ke e kgopela so ke ya go dirang ka yona ga ke a tshwana go ba selfish eventually gore ka ra tšhelete ke kgopelang ke nyaka go benefita ke noši ke santse ke be generous eventually gore tšhelete ke e kgopelang ke rata gore ke thuše le batho ba bangwe ka yona o thuša bana bao ka yona go ba iša dikolong o se ka kgotele gore whatever happened in the past e affect in such a way le gore ngwana ga phasa grade 12 o tswa fa goba ga o nyake go iša ngwana tertiary because o bona o ka re ke a waste of money so ke yona reading ya rena this week our weekly prediction mo e leng gore ke kgonne go fa le dilo tse di ka ba di dira in the past life tse le gore di affecta your present life and this thing go ka se break this case it can affect your coming lifetime as well ga e le gore o believer in reincarnation ga e le gore o believe in reincarnation it's fine this part o se ka itša ka bo serious ke a leboga le be ke botse ke a leboga